Danas ću vam predstaviti fantastičan i jednostavan recept za grah sa gulašom. Idemo na pripremu. Grah potopite vodom, stavite da prokuha, pa prospite prvu vodu. Operite ga i ponovo naspite čistu i stavite da kuha. Dodajte vegetu, mljevenu papriku, biber, bijeli luk, mrkvu i crveni luk. Ostavite da kuha oko 2 sata. Zatim fant za grah razmutite sa 1 decom tople vode. Dodajte grahu odmah poslije fanta izblendajte. Odmah poslije fanta izblendajte goveđi gulaš i dodajte nakon toga. Po želji dodajte lovorov list za aromu i peršun za finalni dodir okusa. Pustite da se grah kuha još oko 20 minuta. I to je to. Ovaj recept je nevjerovatno jednostavan, a okusi su bogati i aromatični. Vjerujte mi, vaša kuhinja će mirisati nevjerovatno. Nadamo se da će vam ovaj recept postati omiljen i da ćete ga često pripremati za prijatelje i porodicu. To je sve za danas. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!